Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya voin chuma dar somle chan vea finance changtu chief minister puzorom thanga chuan tangkakum thar sangni somni pathum sangni somni palia Mizoram sumro man annual budget to assembly in khoma apharang Pongpu National Park asilai met puaka dan nova chia pumi pali chu sanga police tenan man Prime Minister Narendra Modi chanimin khan Delhi dosa lalsat in kalpona kongpui zau chi kilometers ni somni parukat hui chu ahong voina G20 agriculture working group meeting masaber chu Madhya Pradesh indoor atran aniton voin chumadar somle achan vea finance changtu chief minister puzoram thanga chuan tangkakum thar sangni somni pathum sangni somni palia Mizoram sumro man annual budget to assembly in khoma apharang Puzoram thanga chuan tun tangkakum kallai sangni somni pathuma sumro man bel supplementary demand for grants to budget pharpa hiana pharngal don boka Mizoram assembly in khoma ankal phungpanga angin budget pharni hian thildang engma assembly in khoma kalpuya ni lovang chief minister hem budget a pharzo huna budget chungchanga chanchumumite komhal dona sumro man chungchanga soizaw ngai le mi puishia ta na poimote soidon ani Business Advisory Committee BSC in Alarom Hanok ang chuan naktu ka sumrom man bel supplementary demands hi soiho ngalin assembly pomhal tora base ni a budget chungchanga atlang puya soiho huna tan hin February som proglani somhi pakhat khiro manani a Ministry Department chanthewa sumrom man soiho wa pom chho tur hi February ni somhi pahnia tanga tanin February somhi pareta zo fel man tura ruwa man ani Tripura in Bank Belt to Mizoram electoral election si bru vote nei mi sangli zathum somthum pakwata ming chu pai ni to a heti hian bru vote nei mi sang seri zathum som pakwata ming pai ma ba kala Mizoram election department joint chief electoral officer pu David Lian sang ro pocho hena tanga thadon danin Tripura state election commission bru vote nei Tripura electoral rola an thun to te ming hi iaronet kaltlangin Mizoram electoral rola lo pai vetrang na anon thon thina Iaronet manga anron thon hi akal chak thelo wangin bru vote nei te ming pai hi du angin kalpui chak thei ani lova tun thlang hian bru vote nei sangthum zakwa somle poko chu an ming pai turin Tripura in anron thon to a an ming hi pai vekani to a hiba ka hian Tripura electoral rola an ming chong to ti chian na form anron thon mangin bru vote nei zathum som ko te ming chu Mizoram electoral rola pai ani to ani kumsani sompuret Mizoram assembly in thanpuya khan Tripura pem thato si Mizoram electoral rola ming na chuang su mi sin khachang khat zaruk sumnga paretan oma an ming hi pai chhozela ni a kumin kum toblama Mizoram assembly in than huna chuan Tripura bru vote nei te ming hi pai zo felman tumani thu don ani Phongpui National Park asilai metpu ka danova che pumi pali chu sanga police tenan man Deputy Conservator of Forest Chimtupui Wildlife Division purin mona hena tanga kan correspondent thudon danim Indini khan PCL mon oma Aizawl Republic Veng lalbik dika Aizawl Saron Veng robat lal thamona dur tlang le lorem kima Aizawl Saron Veng ni insoide chuan Phongpui National Park to in Far Park Vel ni ashia ta silai metpokin National Park a danova an che na video chu thedar ni a purin mona le anauten chuizuin sanga police a FIR an thelu ngala heng mi te sanga tourist lo cha riakin nimin jing khan police ten an man ron an man ani Mizoram atlang sang ber Phongpui tlang hi sarkar le pui National Park atana pon ni in ramsa nungcha ramngole leilung ti chereu zong khosak arem lova tlang non turte po forest department lam phalna lang masak vek ngai ni in manoken lu po rem ti chin omsa ani Kolasi police te chuan Indonesian khan reng te kon police temporary check gate a Myanmar ku varo bag za somthum pali le tol chung ku washing nia soi bag za somru parukan mana thon danin ku wa apurtu lirthele driver te chukulesi police station a an kolani ku wa apurtu lirthei truck hi S01 GC7447 nina khaltu chu namdang Babar Hussain kumsam ni pani asamani a ku vai sai ranga tanga phurnia soin Badarpur Karimganj district da turni in driver chu police te ashil ani MJA General Headquarters member pasari te chuan zirtomni khan horticulture department noe champhai le che vela kun taktu te mak na an tlo a zirtomni chomhalama tol te khuwa tomato chin na mun tlo bokin tomato ching tu ten anin kom MJA General Headquarters member then champhai district horticulture officer Pubil Zarzova kai shoin champhai grape ching tu then khatte champhai grape grower society winery te cheului kama far lui zawa chana chin na mun te an tlo a andin hune malana te inzotin anin thilfi ani MJ member ten CGGS winery tang saman tlo na winery encol tu te chon tu na chon
her turang an her zo to a ma se hral chhuna lama harsan an nei wangin an hral chak lo nin an soya uma la thun lo litar noi kha chuang le uma thun sa bom za ni vel an kol mek thuan soi winery an kol tu te chuan winery an din tira tangin harsan tam tak an pal tang to a sarkar atang point harsan an to na sa thu soin tu na harsan thar omle tan mek chu value added tax vat petura sarkarin ati inani thuan soya excise duty impact on nuwa vat petura ti an ni le chuan an tan harsan na asiam bel thuan soi indini khan tolte khwa tomato china mun te to in tolte tomato growers society hruai tu te ne anin koma tolte tomato growers society chairman Arlson chua chuan nikum chung khan tomato quintal sing ni sang kha jarok samsari pakwan tharati a cheng nuai ko le sing ko chuang an nei chuak ani ati kumuna tangin tomato ketchup siam tran tak tak an tum thua soya nikum khan an tomato tharte mizoram chung an hral ba ka sil char le tahana an hral thute tomato ching tu chung ko somrukin SCDP team tran puina cheng sing ni sanga tho an don thute a soibok ani zir top ni zana tanga tran presbyterian koshan bial me chen khom pui pastor bel sang sanga bo se chini zan khana triak koshan me che bial in khom pui a hian indini chokma dar soma tang khan ro ren khom hun manani a bial try to thana ne ni bok nimin pathen ni chohin khoma bial to pastor general pas and segment an vot sai bok ani Mizoram Baptist mi papol MP in khom pui voi khatna zir top ni zan na tanga na thil khuwa tran tu ni zan khana triak nimin chokhin khoma puchong ro lura chong thu president MP chona kai shuaya BCM general secretary reverend RLB Glenan pathian hena shuai tu thar hanin reverend Dr. Aizawl ma president BCM hena tangin thu pui minti harle ro chung ko thadin turin ti ngai thak ani erin ni khan ro rela ni a chuta chon kumsan ni samni puruka in khom pui nei le ni se ti ani tuntumen palai zani songa pasiren kala pastor bial samsari pasiri tangin palai zanga samhi pakata tangin mi zeli samru purukin rawan relani BMP member himi sin khasanga zaret somli pakhat omin nikumla komin in khompin kara mi zani samsari pangan thia rorel palai de chon anthu pomlang sarjinga pandal structure ne eveni seti te MBMP Chanchinthar bo sai eveni ro seti te orphanage home tranpuin ro seti te missionary support ni ro seti te ramtan arwala tong try Christian hospital pani ser kone longtaya por fan pek te BCM chungkotin into del konga malak ti te ni in budget cheng no som pathum an ro man bok ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan min khan Delhi dosa lalsat in kalpona kong pui zawchi kilometer zani somli purga thui a hong heba khan kilometer zani somli pasire thui national highway cheng vaibel se sanga zokwa somli sena tu lungphum phum bokani tu sem Prime Minister Modi chuan in kalpona kong pui thadin zu ma sona tikal tu berani a India thara in kalpona thadin mek te chu khovel huwa pu a thaber ber chian ni thu soi ani pu Modi chuan Delhi to Mumbai kong pui in kalpona lianchi expressway thatak a thok khatnan zo thei churo pui ti thu soya kong pui thale changkang ta khona ni theita chu lomoma ti thu soi ani Delhi Mumbai expressway ram chung a cyber tur ni in kilometer sang kha thum somret paruka thuya ni dona Delhi le Mumbai in kara lir the jin ve wa hun chung ati toy hle don ani he kong pui han state puruk Delhi Haryana Rajasthan Madhya Pradesh Gujarat le Maharashtra te paltlangin khopui len tak tak Kota Indore Jaipur Bhopal Vadodara le Surat te atantlang don ani Voina G20 Agriculture Working Group meeting masaber chu Madhya Pradesh Indore atranani dona naktip nila ni thleng in mu khom hi nei ani ang he hun G20 ram le sombik ram te tangin ayo mi za chong kal khom dona helam kai hnoi khovel pol sang sang tangin palain tel bokang all India radio correspondent Saidanin ram chung khopui fiber indoor zone he in mu khom hi athleng dona Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan chuan ani khatna hian in mu khom pol exhibition siam hong dona naktu kanin ni na Union Civil Aviation Minister Jayoti Reddy India chuan tel puyanga ni thumna hian agriculture lama mathar lang na tur sang sang ngai tu ho ani ang Chanchinthar serti topna na tlang pui voin chumadar somle chan via finance changtu Chief Minister Puzoram thanga chuan tangka kumthar san somni pathum somni polia Mizoram sumrohman annual budget assembly in khom a pharang Pongpu National Park a silai metpo ka danovat chia pu mi pali chu sanga police ten man Prime Minister Narendra Modi chuan min khan Delhi dosa lalsat in kalpana kong pui zaw chi kilometer zani somli paruka thui hong voina G20 agriculture working group meeting masaber chu Madhya Pradesh Indore atran ani don chuti song chu Chanchinthar kan pon thei chu ani